Thiko ya kana ya mugithi wa Sambaza Furaha na Safaricom Hikrisi mwago wa mugithi uyu kinyirio aikari ya kaunti ya Meru kuria uhugurite matura keheri gutambia gikeno gya gukaribithia thiguku ya Kirithimathi. Twamugiretwo wega muno ndia customer zaitu na nimakenete na ginya turakora mabatu etereire koguo ni turakena na ni undu mwega uyu wa gutambia gikeno. Aikari makiremwo ni kuhitha gikeno kiao thutha wa kwamukira iheo mwaki hamwe na cio thimu njeru cia kiriu, mburi, nguku, indo cia kuruga gatagati wa iheo ingi. Yani nimeangukia bahati ya mbuzi ya nini ya mbuzi ya Safaricom na nimeishi kujaribu kuinyang'anya, wallahi inanishinda. Kwa mothe nindonekana na ndae wakiewa kia thiguku ya gukungwira Safaricom itu iria tuturaga riu mothe nirio twaria matunda metu maria tuturaga kuiga o muthenya. Hamwe na uguo kambuni ya Safaricom ni hingurite duka Jerushua matura-ini ma Nchiru, Lare na Mikindori ni gukinyeria aikari motungata ma Safaricom gukuhina haria mari. Mbeleni nilikuwa natumia katululu, lakini sasa hii nimechukua simu kubwa, nitakuwa naingia kwa mtandao naangalia yenye inaendelea kwa hii Kenya yetu. Nitaendelea kuambia watu waendelee kuingia kwa Safaricom. Juu Safaricom ndio kila kitu. We have a new franchise outlet here in Lare Market. Now our customers in Lare Market, they don't need to travel all the way to Maua, all to Meru to seek for Safaricom services. Oho aikari aria meyumiritie matura-ini ma Makutano, Nchiru, Kiajai, Muriri, Kangeta, Lare, Maua na Mikindori kuria mugithi uhitukire macanjamũrĩtwo ni aini ya Kĩmĩrũ aria maumagaranĩtie na mugithi uyu na magacemania na amemerekia maregato a Muga FM, ceceni ya Royal Media Services iria iratereva mugithi uyu kaunti-inĩ ya Meru. Muthi wa Jumaa mugithi uyu kahungura matura mangi ma kaunti ya Meru utanarorio na ya Embu. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Meru, ritwa riakwa ni Mwangi wa Maina. Imbia weta watia Salome.